سلام دوستان، در این ویدیو با اپلیکیشن گیوی بیتس پول کار میکنیم. سیلک برای اسکچات کردن بازی در پایان ویدیو میشود. ما بازی میکنیم و پول کار میکنیم. و وقتی ما باید داده میتونیم ویدیو رکلام تماشا کنیم و بازیمون دوام بدیم و این رکلام در یک راوند بازی یک بار نشان داده میشود. بعدی 11-10 سکند پس رکلام روزی سر میشود. Are you short for money? Yes. Give me your phone. Check your balance. Whoa! Is this money for free? This is Stepmaster. You can watch videos for free and get cash. There has no limit to withdrawing. How much you win, we will directly pay to your payment wallet. Download through this video now. Continue watching video to earn $300. Just tap the button below and get your money. و این رکلاممون تمام شد. پراپسکاتش میکنیم، محکم میکنیم رکلام را و بازیمون رو دوام میدیم. و این دیم برا باید دادیم و دیگر رکلام نشان میده بازیمون با اثر میشه. و این شد ایماده 7200 شید. و طرز دیگری پول کار کنی باشه استانوف کردن پریلژنیو هسته و در اینجا یک پریلژنی 2000 کم خیلی تنگه هست. برای یک پریلژنی استانوف کردن 2000 تنگه کار میکنی. و پایانش دا اپروس هسته، سوال و جواب هسته، سوال دا جواب میده و در اینجا هم پول کار میکنی. و در اینجا باشه جای یکم کی یکم جا رفته سه همه را نشان میده. نه یکم جای ایش دیم ایش باشد سیم جا. و این ازناکی کاروبکچه اینجا دا رکلام نشان میده. در رکلام را هم پول کار میکنی. نه واچ سماترید میشه تماشا کردن میشه زیر میکنی. و رکلام اینجا سکون چه نشان دوسته. بعد همین قدر سکون رکلاممون تمام میشه و رکلام را محکم میکنیم و پولمون کار میکنیم. پراپسکات میکنیم.
креста зер мекунем ва ина шумо 400 танга буридед. Як реклама 400 танга метавонад дод. ва тарзи дигари пулкоркунӣ бошад реферал аст. Инҷа нависагие ки вақте шумо ягон каса роӣ мекунед ба ҳамин силкаи шумо регистратсия мекунад, шумо 10% пули коркарагии вай кор мекунед ва 2 сенти дига барое ки шумо ҳамон одама ба силкаи шумо регистратсия. ва инами копи линк зер мекунед, силкатона копироват мекунед, метавонед силкаи ҳамин приложениеро дӯстотон роӣ кунед, регистратсия кардан ва ҳам ваё пул кор мекунанд, ҳам шумо. мо дар инҷа 2 намудем хеле чӣ ҳастае бозӣ кардан. ва агар шумо пултона кор кардед дар инҷа withdraw амира зер мекунед. ина 10,000-ш 0,01 USDT мешавад. дар сурати ман ҳоли нав ки бозиро сар кардам 7,600 USDT аст. ва инами кашлок-кода шумо метавонед пултона бигиред. ва ина минималкаш 35 сент аст, 35 USDT. агар дар шотон 35 USDT шид, шумо метавонед дар ҳамин кашлокҳо бигиред пултона. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.